assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe julɓe tedduɓe mi salmini mi lande ko seɗon e jaam haray ko musidɗo mon o mouhammad julde diallo jibinande bañal labbe andiraɗon bañan technologie service e lawol kisal haray ko saɗimoɗon ko tolimoɗon ka lawol kisal ɗo haray ko tolimoɗon kadi min humpita on programme karama ko meɗen oustage abdoullahi bruxelles hiɗon gelli hiɓe konakiri ɗo haray en haldunoɓe waɗanayno en yewtere ka radio fotten gollen kono ɗum ɗo latanoki kono ɓay hande programme ji ɗin ɗen ɓuuri e tañƴinadi ɗi eɓɓike ɗi laatoto kadi haray ko humpitugol on ɗon inchallah haray si 10 heures o yoni hakkude ɗon e 11 heures on ɓe waɗanayi e yewtere nden ka radio tamata fm haray 95 honno 92.6 haray ko tolimoɗon e radio on haray hiɓe woni ɗon en direct inchallahu ka radio ɗon e ka lawol kisal haray ko tolimoɗon inchallah haray kala faalaɗo tindude e maɓɓe hiwrodira e maɓɓe hara ko en personne hakkude neɗɗo on e neɗɗo on haray hiɓe hinon wawi honno tindidude e maɓɓe ka adonatugol ka radio masi ɓe yalti ka radio inchallah ɗum haray ko koloma haray tigui tigui on woni ko wonata hiɗon gueli koloma joni no mari pont ka fewdo pont ɗon juste ko ɗon bâtiment radio honno radio tamata fm o woni haray ka radio tamata fm haray ko ɗo woni koɓe waɗanta e yewtere nden ɗum hiɗon gueli radio on ko 95.2 haray mi fillito ɗum ɗon simi faljali haray musidɓe julɓe tedduɓe haray kala faala ɓe tindude e maɓɓe hino wawi senade ɗon haray kadi kala ɓe tawata no woɗɗani ɓe hewtugol ton mi jonni on ɗon numéro maɓɓe on haray ko numéro maɓɓe on ni ɗo wawi noddude ɓe hiwrodiron e maɓɓe humpodiron e maɓɓe ɓayri ɗon gueli hiɗon suivude ɓe hiɗon darude ɓe ka réseau sociaux moƴƴa hiɗe weltori ɓeɗo karamakoɓe meɗen mbajuji maɓɓe e darsuji maɓɓe e hutubaji maɓɓe siɓe hewti kame e laggine ɗo si en tindi e maɓɓe en hiwrodiri e maɓɓe haray no labba no foti no moƴƴi haray tigui tigui on miɗo wiya on ko tolimoɗon e muɗum haray ko numéro maɓɓe on noon ka me en ɗo fewdo ɗo haray musidɓe julɓe tedduɓe si ɗum ɗon feƴƴi haray ɓe waɗano e on hutuba hande ka julirde oustage mahfouz ba ɗum hiɗon gueli nden ɗon julirde ko fas centre jaare nde woni son ari ha centre jaare haray ɗon iwri bonfi ɗon fewti ɗon senade madina haray tigui tigui on ko ɗon woni ko julirde nden woni haray centre jaare wontirana on ka sengo ñaamo haray ndeɗa no wontirani on ka sengo nano ko nde wiyete masjidou imam malik ka Seck Mahfouz julnata ɗon haray hande ko oustage abdoullahi bruxelles haray tigui tigui on komi hewtiri ka mon ɗo fewdo ɗo ko humpitugol on ɗum ɗo haray meɗe weltani on du'ani on jarni on fota haray onon ɓe musidɓe wonɓe suivude fewdo ɗo haray meɗe weltani on jarni on onon kadi wonɓe ɓen ka yaasi wonɓe ɓen ka extérieur haray wonayi on suno haray fellite wondema pellet haray honno hutuba on feƴƴe ka lawol kisal honno yewtere maɓɓe nden kadi feƴƴe ka lawol kisal no réseau on honno newori o inchallah haray tigui tigui on miɗo weltani on du'ani on jarni on fota yo allahu subahanahu wa taala o weltana on haray miɗo hattawa ɗo ko humpitugol on ɗum ɗo haray ko saɗimoɗon ko tolimoɗon e ɗiɗo réseau sociaux ji ko tolimoɗon e partage ugol ɗum ɗo hollita jama on ko tolimoɗon haray e suivugol lawol kisal woni kaka facebook ɗo woni kaka youtube haray meɗe wiya on fop moɗon ko saɗi moɗon ko toli moɗon wataw yejjito noon janggugol men ngol ka sonnaɓe hisuɓe e ka duhiɓe hisuɓe haray ɗum ɗon kaka telegram haray kadi ko toli moɗon ka bañan technologie service fiye wallidir no jangguiren eno faamiren eno gollitiren ko wonɗen e janggude kon haray miɗo wiya on assalamu aleykum wa rahmatullah